Mammy be near friend last PaImas. What in the our restaurant. Mamma no, na you can't say the restaurant who nipa branches be 50. Those days in the Quran and let me preach it, I will read will be so no. No, no, sponsor me. Okay. So I say, Mammy wo branches be brain the Jume customers. Mammy could be a branch about or dance so mine. Then the Jume customers say, nipa daseni, nipa. I said that bomarding free fee. You're not going to say, on the quack or so my menage. On call mammy or not, or yes, who could do no free fee corner. Or said that penny pass. A singing me, you know, this shady bottom. What is shady bottom we on one side, bombarding pay, media for me, you know, I also I saw one better than chain. I won't tone with you and no one side. Burn the I would the apple. Now said that bombarding with ye send. A singing me, you know, the good and in him. What did you hey, Mama show? Mama show. I think the enemy media a single. Hey. Oh, one is as with that. Am I what to say? Yes, I'm in a restaurant and no power on Tungusia. One thing. All this hour, the war son of mamma, no dear. Yo, abusia for any adofonum akwaba sonko en confirma obibia sedane da munya ebre eji edwa eti Ghana wahala dwumedia enenso munuaba ekwesi kapamede ebe sommo ensem bi edi atentwie ewo oye omayi mu kwa be fontentan social media wo bia eka ho asem ni nyina ye nuaba ma Michael Edu adodo na anim ni se demon breaker wadin sembi ababetu edwa wabobo asofo binu bebre edin na enede ya bepie mu ewo eye Prophet Nicholas Osei adodo na ni se Prophet Kumchacha na so eye ni nyina eye se ni din ebepie mu ewo abrante no enkrofo no wabobo mu din se omo ye difo atrofo no na enu nti yaba baba bagina dwentwe ede afa ho se abrante no onim no se de wo kan eye no kre se enye no kre aha na ye ba betie ensem no mu enchiremu abusuafo ye twa ye ho aba na ye ba ye de nkomodidie no ebe hyehyɛ so. Abusiafo enkomodidie na yegusu aye baba betwetwe no opanyime ma akwaba da ba yedwumadie yi me joso me wo faase empombo kodi o nyame adom so for anase ye enkrofo bi ababonten ye frɛ no eye demon breaker na wodi ababetu edwa a wo kire se ono no to ono no enkrofo bi atrofo adifo edema no ema wudin ebebebe pie mu na se eye no kre se enye no kre wonso se ye nimu ne ani wudin kita ho a ye betimi a kire enoma a wo ye ni se wan sori ni we yi no nti na ehu behia se ye beba wo na ase ne baba beji ensem no mu enchemu no anti enene soso ye ne wo edi ehia yi na ye nsem a ye bisa ne se eye abrantie demon breaker unim no medase mami chia wahwefo di kan na menka se nyame enhira obi a ohwe yen na awurade ma obi enkwatenten na onye ne kese osofo Elia nyame enhira no mesere nkwatenten ne ahode ma osofo Elia adwuma pa oye mini aba abrantie na emse okasa no wankase wonime ana wakansa pacho debi wankase wonime ose obi hia me asole bi so ade ase se oni obi tena ka mu a na one na tena ka mu a eno nche se wonimu se wutu kwan akwa abrochire na uti aluprem na obi nso ti aluprem a na ohia wa aluprem a na eno nche se wonimu enti am se abrante no wankase wonime anasa no kan pacho debi okase wa hia woda oso wa hia me oso hia me ewo infa eja dan ho thank you oso hia me ewo osofo eja dan asole so ade ase eti wuhia obi ewo obi asole a I'm a pastor, I'm a public figure. With nipa enim sofu Kumchacha Ghana ni aburuchire ni ade me program so ame ye bebre kwa asofo ahodo mpanifo invite me ma me call on pulpit eko preachi so ade say pulpit ya me preachi e wo Ghana ha pa ni aburuchire no just me to me nkan
media ne se me yesofo osofo bi ya asole wo de me ato ni poster so wo ye program wo se be preach man na se me ko na me ko preach man na me be hia wo ho a hia me be hia okra nso no wan so me nsem nchia me so ada se enipa ne so doso eti se de wo kan se wo be hia me wo no se yampo se nyampo because me ya asole me nimu nzu ni me ebi ana wo te members nim eno no na eno de say any allegation so that say I say my menusu word be say I say number 1 on say ubetumi kure hia obi me de bibi ye example ubetumi ye hia obi na unu obi etwa picture me say me sikuruma enti pass by 3 years and 4 years ni kantamanto mokola menkoho last week and I call circle say me kwa kuhia obi wo ho me nam circle odo rice anymore boys be 100 on be page amisi akonkon enipa betwa me hu hia ye no eti mi kurom kɔ me mpe kurom kɔ da bia no me kɔ baabi kura na me kɔ kurom na me teme kɛ mo even baabi ama ba kura na se me si me nante na me si taxi rank a sɛ wo be hu nipa ebe frɛ me ni nipa se on be ba be nkyɛn ne ade me yi obi ama yete sɛ me ye crowd puller so ate ase enti mentum me mpepie ɛna se kura me ye sɛ mo ye wo ye kwan su ye sisi mo ɛna me se me fa wo na makope pizza me si free me ka ma me si me free me ka mu si ya apɛ no me kura ne manu me hu se me si ye enti me ami mu no me si fom a ye program ɛma me ɛna sɛ de me ye public figure sɛ obi anim prophet Kumchacha sɛ me ye public figure no me nam kroma obi apɛ so oni me twa picture ɛna on say adwuma na ye na ya hobrase if say Luke 14:11 said the man no so nyame bre na say the obre na ho ase na awurade apagya it will see baby na udu baby na obi person onu twa picture kra wo ya wade say wo mpa ana wo mpra nipa bi wo ho meka say sofo na kire na ho eti me no me mpesa ho kire no eti me du baby na obi kra person oni me twa picture na me na twa eti say wo ni obi twa picture mpo na de kye ana wo kena ana what next time what say yes wo nipa na ye koronfo a na obi koyi picture e wo social media ana wo ko wo nipa ni picture se wo nipa ne sofu Kumchacha gina wo twa picture na woni ni twa ye nti no wo ye koronfo na na so ye koronfo na mo wan wode na nado ye manpani e ko twa picture okọ no because o ye Ghana manpani o manpani de wo ji obi ya eti o manpani so bre na ho ase so o baji obi ya na obi ye twa picture na mo wan ko o manpani wo awo na o manpani ko twa picture ana mo wan ho asem baaye e wo Ghana ha na sa wodi say picture na be ye evidence say president kura dan for na mo wan woni na twa picture nti no de na mo wan ye no president eni mo hu bia it make sense yo ejana o kasa no so on okuhu wo ejadan wonim no minim ejadan wonim no wo kwan ba so oni na nyine ya na asofu dwuma mu ana wodi hia no minim ejadan se we sofo so that say minim ejadan se we sofo na me fe say those days no na me ya asole wo article junction enti na ba bia na me ya asole no na e wa na ejadan so ya asole so that say me di two free article na me de ba mataiko so that say enti ejadan kura no me free mataiko na me ba malam enti ejadan kura no me meka se me ye asole ma ejadan kura no se me kaya na me bubu a ebro 10 years it's almost 10 years so that say e be twom abro because ejadan kura no me kai say ejadan o ya asole wo article junction no a wo two free article sezi wo ayi SCC ekwan so a wo two free article junction o ba SCC kura no me nya yi ameka say 9 years 10 years de e bia ibedu eti no ejadan na nkasa no me so ne mic am me preach man no kura no ebro 10 years okay am me preach man eti we no eye ade bi enye ne okay na je se wakọ ejadan ho a wakọ so ne mic ne na ya sorry da me preach man nti na eye ne nsema wodi tu dwa se edrume bi na woton milk 50 Ghana
ene akwanche direction na wo ya bro nyina miensa wo de ma wo mu gu hanki mu se nipa ne mfanko na du kofi no okotutu form de she ho no na 3 days time say bro ni fifi na nipa na bra go fifi no sa eno soso no asembe na wo de ka de wo mu ne se me di sofo me mfa bro nya akwanche da so ati say me no kre ewi ase no kasa on de wagye wudi ena de wonyi wuni wo wi ase no utwa wuti kra nsem bi abeka bi ya wonyi ni so ada se ntime niam bi wo kra ya na ba se di mon breaker se de be no onwa sem no me mfa nya asem ansana meba kwoshen na obi sa me so no so ma me ka asem nchiro enye di mon breaker we ena be start a wakeka asofo obi nsemo boy bi pie o Ghana ne friend Dominic opie last 2 years ebe kiken sem bebre eno no obobo asofo obi 50 din eno kra na me din kan ho bi o se me ye okot me san ye free mason me ba akofo de me ama okot o san de me ama free mason so that say owi okobo o tabel din o so tabel e ye okot agena sale ye free mason don ke Williams ye okot asoli we me refi ni din lighthouse on so for the dark asofo mpani for Ghana ha de obubo won nyina din list no na eko 50 church bi wosoro a ya friend resolution kwajobu ache boy no hwe enipa nyo boy ni bo ni din ase woni kwajobu ache sofo reverend kwajobu ache Anthony kwajobu ache ene wo okotoma won nu moja ekin sama kese ema papa no ne wure hu bebre so atase na ewi ase no yese me yemfento so but e ba ne nyawo wonim se Dominic kika sense mo keka ye na later one ebubo asofo bebre di asofo be 50 later one wonim so no asan ba bonten esan ba bonten begina TV awodo mi no so se ensam no ka ye nyina na enye no kore na denti ye na be mani pa be keka dancing we nyina na afa obesa aba na chia be ka se enye no kore sa boy na me boni de what in the that dok ema ansam obe keka o se enye no kore na nkrofo bi na bo ne pa ema ni sika se won list asofo bi a onwa gidin anyame ye hira won kakra so that say de be ya obesai won enti demon breaker de hu ni se asofo bi na teche enti a ema na yesa meka besi so we say Dominic ni free wa boy ba ku pie last 2 years wo no on friend apia dodo friend na bebreka wo ka asofo bi say okọ obi dem no oba bi koye bibi me yebo ne ma sebe ne be ma beta bonchen say apia ye friend na bebreka nipa nyo me si nipa ka so obe disgrace wa kwan bi obefa so obe disgrace apia ye friend na bebreka eba OKFM eba radio station be 7 eba TV be 4 se sofu wo wusu bempa reverend wo wusu bempa sebe wadi ni turu mu 2 years what is that mete thank you later one yeah mimi ni mo wusu bempa aye 2 days bi wusu bempa man fra na me ne kasa mini ne pa so ade say sebe what this asem ne ba ye no ye nyina ye sefem ni pa nyina sefem say ah sebe o fa cha me sebe e ya asem ka be ma de ka be ma pe oba be me mpe be ma sana meka no so ade say it is our case so for wusu be mpa mpo sebe oba na odi na chi ya eno de o kan sebe obi anani da wono eje de o kan ya no wagye ba be ma ba wura du ani TV so be ka say so for wusu be mpa du trum 2 years apia ike kan nsem hu ne sebe ne nkwase asem ni nyina awie ye no later ono asan ba bonten esan be kan say so for wusu be mpa asem o kan ye nyina no na enye no kore ne ngrofo na mani ska se won say no so ada say enu akire no ba ko bi pie ne efra no botan so what won so din won so be kika says 81 me prophet Kumchacha when your first time we no mo dia pie eti me ka besi di mo breaker ye no so na wi aso wo ho a Luke 6:26 say enipa nyina adom na enipa nyina abom di mpa mu nuye Matthew chapter 5:11-12 say inshira no so yem no time na me Yesu Kristo me dinti odi atoro
eti die demon breaker said ye be breaker no okay kano me prophet Kumchacha mate bia te enhwenhwenwa wo de opa hwe me gina ofidie kese ewie so ma wo hu 1 year demon breaker we ya be se aba abonti abeka se nse mo kan nyina anye no kore 1 year me wo de say 1 year de meka se ma 3 months abeka se 8 year ma wo hu wo de 6 months wo de ma ho 6 months because when buy you on be kick and sense wo nyina later no wan sen aba se anye no kore na nkrofo na abo wo mpa wonim se Ghana ha ya wade bi a friend mafia se wo mafia obi wo de asem to obi so anye no kore eti na bi before yenko ye nemu da kwa America men kwa America kora makwa America be 15 times oko US ya America for to me di ye kan se petrol o want to from the ye kan se petrol egu underground we are seeing na short to petrol o betumi use say petrol na 300 years America go to China here and me no ka say America for correct to me kwa China kwa ji loan China for population here 1.6 billion. We China for India for and almost by 1.3 billion. Even China crown as switching Africa. Because the whole Africa and can say population here 1.2 million. So as I say, question the China for you. Go to Europe, question all think so on my cost. Fidie ya odimiti enemy. Social media, Facebook, WhatsApp, YouTube. So be the creative here. When you say nipa will create here. If you go to America, any UK near there, be the YouTube, at the Facebook, cremusika, at the big business. Africa, bibi abani aseno. Nipa bibi ni code the key, ekwatena YouTube, anase social media. Or just say, a soft Kumchacha gidin. It is a me destroy no. Soft will be agidin, as a me destroy no. Odipa way air coso, as a me destroy no. It will be before no. Ya the any chicha 19. Inti say yeah and some walk can say a quanchenia, you know, not just a 1 year and I say a coso. Bibi no sa. Bibia in what catch them say me prophet Kumchacha. What catch them say what bama sole. I'm a me yusu oil. At the air direction. Many watching a no correct. Ade amaya no meka semaye wo ba me ho ama ma use oil e de aye direction e no correct because me believe oil and am de ye adwuma obi ani ni faith Christianity no ma meka sem nchelo wo so kwa asole bi aye nhye mpaboa ni gidie no mitumi nkondam o kwa asole bi ebi botire ebi motire ni faith no mitumi nkondam o kwa asole bi ebi winam ebi nwinam mitumi nkondam so I say obi ani ni gidie ti me faith oba me wa me use oil me de ye adwuma na papa upon asofo bebra ewo mayimu edenti na obi ebebe kwakwakotina eye TV station radio station na wontimi mbobo obi edi na obebo eye muama obobo omudin se eye pastor love mu Kumchacha owusu bempa bo ejadan ebo eye obi nim ne obofo denti na wontimi ambobo asofo obi num na momudin no de eba oh say na me kase medical actually ma kase we nya first time aba ebi aba di aba nyina no se otaba no nyina kro mbobbo ndin ebi aba madam ka Williams no nyina mbobbo ndin sam kwanchan ka no nyina mbobbo ndin eti we no enya ade bia eye first time bibi sei aba nti wode eba de asemu din sa na wo hu mini aba ekom de no oh okay me kura me hu na mema ni skedi di ekom de no on se obi ti wo na se wo ye program na ekom de na Una no say come den. Okay. A come den. So that say a come any brand and money. Me aba me say come. Woni bibi. Ebre bi sa na me twam wo baby na osofo bi preaching. O preaching na Kumchacha and o mfiri nyame na Kumchacha and abronsam na asoma no and obekọ bronsam jam. Sabe heaven register na nyame di bebu aten no. On fenhye sofo bi yensa. And will be who the woman the nim. So that say, Yankupon at Temuno, register no de bano, so for Benny Kutan. If you can preach, Sakum Chacha, and co heaven.
Ebi a wokra wo di hu di kra na heaven wo nko. Tambia na metwam akwa na di me preach be 1 minute. One day me do na ni speaker wo di preach na e bo na hwene. Ena me kuta me 4x4 bi Land Cruiser. Me do na me bie me boot na me yi 10 million. Na me de man saje fa koto efidie fa Kenya mesam. Efru oba me for nyame nipa Kumchacha o ye good nyame afre no. Ekom o se ti mi manipa ye bibia epesika. Ekom di obi a me mfiri nyankopon no. On say me 10 million na me de man. Later ena me sam man ni ba fie. Na me man ko ade katra so. Me tom fidie be 20 million de chen. Hey. Efru one no. So ata say ekom di obi a okasa. Okasa. Odidi me ya. Once obi ekom di ni bia no. Unim banche. Ohun a wodi mrika. Ba obi didi me ya. Emu ene akokọ na mkore nye na kono. Eti me prophet Kumchacha de me say guy na ye friend di mo breakers e de be di ekom na de no. Wo hwe nanim kura hia sika. Wo hia aduane ekom de no obre. Eti de wo me say woni mafia ba ko e organ ha. Ejeji so ka. Mami nka na wo wie na obi bia no ba. Mami bi ne ye friend last PaImas. What in the our restaurant. Mami no na ye kan say ne restaurant wo nipa branches be 50. Those days in the Quran na me preach e wo radio bi so no. No na no sponsor me. Okay. So I say mami wo branches be bre na dwuma koso customers. Mami ko bi branch ba ko dan so man. Na dwuma customers e ba. Nipa dasani nipa e she da bomodin frifie e ye na dwen say on be kwa akoso mami na hwe on ko mami o na o yeso okodi di ono frifie ko no o she da pe nipa se esinye mienu na o de she ni botom wie no no asan bomodin pe media fo mienu a on so aso on abetena nchen a won ton oduane no monsa boy ni didi a wodidi ape na o she da bomodin no yi sen esinye mienu na o de gu aduane nim odidi a mama show aden aduane a medie esen gum one thing as we da ama what say yes my man no kura na restaurant no kwa won tonkusua one thing hwe on de sa awrebo sa na maame no de ewuo Ghana o foro kwa ne twonsan so ade say ejime no me di sofo na sofo Kumchacha me di sofo enye de menti da ene de abo eyiken sofo Kumchacha wo mfiri nyame na me furo wose da bi me furo papa wona abebu matem wo nyame de ama sofo no bibi hye na swala na se Ghana wonim se wo ye adwuma eye business na bie company kura na se ko nanim a yesi bibi hye ase utu kwan kwa burochile ne ye bo wo ba yesi wo busue modern ukonye sika nso a yesi ekoke kosi koden koda so ade ase utu kwan na wonye ukwa burochile na wonye sika yesi ekoke okwan so ne ye bo wo ba nso a yesi wo busue modern eti nipa kasa wo mafia nipa ya yesa ama wonim se mame nka we so obeba mu ana waba lockdown we ba ye me ko radio so ska me che ye nko ye mobile man e 100 million ena me che ye na ye sene 5 million 2 million 5 million 3 million ye de menkrofo ye se da ena ye yesa wonim se ye kon mobile ye kan se lockdown you che mu no ye ko program ye bie phone line pena akwa bi for say scanner yen ye send ye na ye de ma ninu ye bi no eno nti wada wontumi nna na me ka den say ninu ya no mental problem on ko hospital doctor nhwe na dwem e bi anen na no ye ni problem yen ye send scanner man no nti ninu ya ntumi nna eti ebedu ba bi a nipa ntumi nya papa wiase bi mu da wonim sa ebedu ba bi a wonim sa enti na ye ntumi nipa ntumi nya papa etu obi o wa wo twam na wo bi atofom se tim obeja no wa onko peja onye wuka ne so minim obi odan so man wo twam no a obi di moto bo obi odu ono man homa bro no tam nipa ne to ne kem odu hospital pe nipa ne wuye yeso no woku no papa ye konsa won prison papa ye edi nipa etumi ko prison papa ye etumi sei nipa edi meme na mo we this time I am very careful. When you have papa, I'm despite.
my preachy Peace FM so many years now. Your papa despite ya. Now one papa na sema now ye be for. Me na me say any doctor and so for lisapon. E dey tia. Unwa. On do a won wo, on ho brase, on tema, e se papa nanim kura na wo yi say yemfa nya adoye. Wonim say na same wo na your papa the Peace FM for but Dawood say kolebu for 37 for ehia moja. Because of enkrofo ko wa wohu nya moja redu na bo ye kan say Dawood say enkrofo nkohia ewo bia Tesano police training na doctors e free hospital ni ade aba na won abetwe moja on twi wi ana won de ko wonim say ye nya be ye buru nsan bi ewo social media o wa buru America ye friend evangelist ade na dwen ye dwom ye bodanfo ono no hwe wo so obi te wo na okasa nanim no krate so ejimi yeah, I tell you the truth. Evangelist ade what one no kasa nanim once ni modu no mo amko school mo ka bibisa body language ne body ne kora ni nanim no krate so ejimi wonye toilet na dwe ni problem wo em evangelist ade etumi ba social media be kan say moja na Peace FM for twetwe a on de koma yalefo wo kolebu ni 37 no on twi wi aye papa despite edi ye nyankomade ye ene odi nyiska ene peaceful mojatwe no onwo jai onwo nipa bese wa ma papa wo pese wo ye no untumi nye bi mu da etime prophet Kumchacha me nuaba me de me ka se si na bi a wo bibia wo bisa me no ade a me kan say se ade asem tu bi so de se wo kra wo no metumi ade asem ato so yeah, met you me the asamato so. So I say, o manager, so for Elia. Met you me the asamato so easy. See the asamutu will be so dear. And no, 18 court. Judges in their court no. Ye will be a friend of evidence. So I say, evidence on the year, Juma. Now the asamutu will be so dear, a normal. Nti we de wo ne se ne nsem a wo kan nyina na eyekom nti ene ema ne yesa ba wo hu ne se ya sofo bia na hyase oh me de se me no me hu se sofo bi hyase nti no me na on say na maka evidence me hu sofo bi se sofo bi hyase but eyekom na de no eyekom ena woni ma de nti ame okobo me din say me wo hia me wo ejadan wo no or started last week na obobo asofo bebre din ni ade no se me wa momedin ade chenye Tuesday Wednesday na me brastel no e wo wradu akodo obeye 3 me brastel ne pa brastel no e wo wradu obeye 3 ni TV beye 2 and was no Kumchacha or a striker nti ma mfa ni din ko wuram nti wo hu ne se bo a wo bo ni din ti na ma ni Ewurade thank you that's why say obi o ye striker bia no one channel will be go. So I say, yeah, will be a striker be one channel will be go. So I say, maybe ye nipa bia, me ba, me be this software. Ya kwa Adom FM ne ko bisa. Opa ko YouTube gogo. Na hwe ko prophet Kumchacha prasko ko bronsam. Me na me kan ko bronsam no to mo Ghana ha. So I say, e wa Adom FM. Later kora ka me no no. Say, ka me bono. Ka me bona mana kona na koma na tiako. So I say, me chance woni aduro tuntum aduro kura woni bi dabu aduro kura me na me e bepem na me break akuburo nsam ase what tighten din ni din atwam. So I say eti boy no breakers e de be no won say sofu Kumchacha no we striker me come hu radio so ni TV so a untumi na ajegon me so me de ya me di quotation back na me de ko. So I say eti no onu hu say no baby an me klika kono eso ade me wuram eti wudi me wuram no de o kan say wo beto me wo bi asole na me de mrek ya kwanchele we de issue we de say nye issue abusiafo we de mo amate afri yen aye papa prophet Kumchacha no num say abrante no se won okoko hia no akwanche de obi atimi ye bai ebro no ne ayi na wo kan de wonu wonye bida anka ye oyo de an nko betimi akasa eyampa se waye sa akwanche no na wo huni se eye kom anibre ekom timi manipa edi eye anase wo ye bibia ense emfatentie no na ama abi abrante no
wo ba bonte kakra wo pe edi tintin ne demon breaker baby a wo bi ehun Kumchacha ne na waba ba je kakra hye ho na wapa wo ba bi edi atena abusua aha ene edi dwumadie no ebesie eye Ghana wahala dwumadie tuma GH ene edi esom mo sa won subscribe a message wo be ye ebiem so share for mo abusua form all the social media platforms say Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter na like and so na for wadwen channel etu edwa na emrepem no making kind ede amamu dasene ye besane hia makram